Thlâ nen kan inum. Aizol veng lai li pakata high school kan Lalnunmawia Thlârang ka uma min biruk san khatsu zon mu har khop mai. Kan sikul hi kongpui chaklama omni in anwai lam chu mi in anluwa veka. Kan sikul kha chong chung bera ani a chong li na nge chong nga na ka chiang talo. Kongpui chung zona hian veranda aneya. Chuta chuan classroom emo office emo kaltlang lo chuan ada chhuat thei ho lo. Kan sikul thleng tur chuan pon lama temporary step lai chop kong ani perang chu tianga chho char nuwa. A in chaklama kong kapui pakhat chau omatang chuan kan lut thin. Tuna hian sikul dangin an luwa to nge. Ti chuan tu khat chu ka kalma ang renga sikul thlanga ka thlena ka hoi chho chuan meiche pakhat veranda a ve ton sek hi ka hmu a. Heu ka kalma ve nen. Min thlen khal an om thau mai tiril ro chungin chak devin ka chawa. Sikul kong khar ka han thlen chuan kong ka pui soket chu alola in nor kal tlat mai. Makka tilutuk. Chuta tanga lut lo tan engti kong zong ma in veranda khan a thlen thei tlat lo. A building om dan hi ka soi fia zawe mo chu. Man mo lutukin ka honga. Veranda lama chuan classroom paltlangin atlanin ka zuk tlan thla a. Chu vele mei chelo ve sek kha sikul office atlan luta ka zui ve a. Ani chu office chunga bathroom atlan lut vele a. Apona chuan ka ngak ta renga. Ani la chuan tuite chu alei ri huwa aren lo em le ngal. A om rei lutuk ta. Ka ngak ning to boxi. Tunge ani ka hretsak boxi. A tui le ri po arial rei ta ang reng nen. Ka han nei phei le zuala. Diktak chuan mei chia ani wang khan ti puai ka sheni. A thom chu ka ngai thladeu wanga. Thimi ang main are tatlok mai boxi. Mak ka ti deu ta khop mai. Bathroom kongka ka han en chian chuan ain kal lo ti ka hreta. Tu po omro se apoi lo ti in ka han nam hong ta thuai maya. Ngai te tu ma reng an omlo. A thom te po chiang taka ka hriat ngei kha apo dai. Chu mai ani lo tui khati zo zai a man na hnu ma reng kha mu tura omlo. Hu pakhat ma omlo. Ni thaler ang maya ro le thap alo ni le loitlat. Makka tilutuk. Chiang taka ka enfel hnu chuan thil tiklo a omani ti in kong ka pui lam kapana. Midang lo thlen ka ngak tangot maya. Ka thian te ho chu an lo thleng sapa. Ti chuan ka thil ton chu ka han thril chuan. Khami venga om ve kan thian pakhat chuan. Mei chetlei rol pakhat. Khami veranda tanga kong puya atlak hlum thu le a hran zeu thu a soita a. Chuta chuan ka hlau ve ta chau. Magdeu mai chu ka Ramhuaiin le Thlaton tamzok hi a hun lain ka hlau ngai mi lo. A hnuwa ka hlau chau zelani. Diktak chuan he tiang ho hi ka ngai na lo. Ka doi ve na zong tak pakhatan ni. Mi doi zepemo anti thaidu bik anti hi adik kher lo. Kei aya doi zok ten an mule chuang lo. Mu tuma zon vak chi pon ni lo. Huai sen wanga chau chongot chi lani hek lo. He tiang la tong lo te tong ve lo sham turin tu sak na ka hlana cheu. Experience dom takani mot lo. Hostela ka thlaton te. Kumsang ka zakwa somkwa panga khan hostela ka oma. Hemi mun hi aizol chimlam nai ani ti bak ka soi lo le phot mayang. Tuna hian he building hi office rang an luwa to a. Apia maya chuan aizola mun ming chin chiat tlak ta ka om. Thang thar te chuan he ming hi an hrimang to lo. Inrin siak ve to mai ru o. Chu kan sikul hostel chuan makna tak anei ve tlat. Kalu hmalok hian veng dang atangin tuna kan lun hmuna hian an son ve chawani. A om na hmasa a om lai chuan in chung atang te in mi an lo tak chuak thut thina. Bathroom a kal mei che ho te po ari grab thin an ti. Sikul no pang mei che pakhat phei chu a buai pha a. Phailama in enkol torin an pan pui hialani. Heti la hian kakajen pahni mei chia ve an luta. An ni point hemi chungchang hi chu an hre chiang. Kalau tui pui vak lo wangin ka zot chik lova. Kim chang takin ka soi thei lo. Ti chuan kumlak lo taka ka han lut ve ta ni kha.
kami kum khan sikul thia kalut mantlat tuna ka soimek na hmuna kal chung hian exam ero sikul dang mingin ka peta dai thung selection a tling zo lo te chan vo min hlan ve a ka fel lem lo ti in hrema yang chumo sikul no pang somni chuang kan ni ve a ma se panga vel chau pa somjinga khan ka tel vele tlat thung exam a hnai ta ka wangin warden chuan lekha min zir ngot pui khop mai thlasik lai ani boxia avot thei khop maya kan hostel khan tlai lam dar khat vela ni a mu a dar kar chan ve nu vela chuan milliam san le mai thin jing mai phi don po in tui khoi that ngam ni heklo ko jungchal kan juk chi azewa mit ek le kam sir vel kan tuai kol vel mai thin ani uniform ke kordum po suk ai chuan cip ka jingjok vot takani tuila harsa a choina hlaboksi zan kha chu lekha kan zir hi kongka puizona tak ka thua kun chunga lekha ka chhir lai chuan min entu omtlatin ka hria a ka han hoi chuak chu min thlir tu chu ka stari kha ani tlatlo kongka puya chuan mi pakhat blanket engsin hi dingin min lo en renga angai na ka hrelo lutuk kamit vai moti in kamit ka nuai nok maya ka en le a alo la om reng tho ka thian te ho chuan an mu ve mt in ka han hoi kwala tuma dak chuak reng an omlo chupa chu ka fa en le a au mai chuan ala om ta cheu a chi patang chuan ka en chukta ma semo a mel chu a phe tlat mai ka en chuk zela a khup chin nuai lam alang mi alo a om velo chumi a khup zon vela tang chuan a far thlakeu kewa a faral ta thak le ngal heti la hian kamit chu vai tam kanuaya mit vai ani mol silo a far zo chuan vakalin a farna hnu chu ka fa en ngata engma reng alo om ho lo nia a hnuwa ka han soi chuan chupa chanchin hria chu an lo om ve tlat mai ani chu doctor zirlai kan sarwanga boral ania a thi ma hian blanket eng a sin reng thin bokani a thla hi midang po in an muto thin ani ome khatinga ka mu lai khan launa ka nei mi lo kha mak ka ti le nu no hostel ar ho kha zinga kan tlan thina tu khachu office ko ta kanin nga khom la hian kan sikul office pathlara electric bulb chu aron puak ke thut mai tuma ero min perfu lo meiche ho anrak teng tung mai mole zanlama lekha kan zirla hian mutluk hi a ol khop maya thiante ho chu an hrem pha fo mai ma se ke ero warden min mu ma min kai thozel tu fel deuh mai ka nei vetlat room khata kan zir ho vek lo awangin warden in room tang atlo emo a chua zok hlan te hian kalo mu thlu ve thina alo let le ma chi hian mi pakhat hi lokalin min kai tho thina ni achang chun kalo mu thlungai lem lova chutiang huna pot chuan alo kal hian ka mu vat sel hoi chuak lo maila kongka alo lu thi chu ka hrevat sela kalo en tareng thina room la ya ban om te po aron kaltlang mia zela a hel ve ngai lo a sot kat ol sam khop mai dam lai thla ni miau hekle ka chunga ero fel khop mai a thla chu kapula lo kalin min bia a kalo chang ve thin anua phei chuan thien te mak ti ka hlo pha hial enga tinge nang mai tong mol mol zela ti in min zo pha fowa ka soi du ngai chuang lem lo a chan chu kha thla nei tu pa kha kan mi hriat chian ani si a ming chiat le an hlo pha ka du tlat lawani ka hlau mi lo mai ni lovin kain kompui thin tlat zo kha amak mut mai ama wangin shrem ka tur ve ngai lawa alom om ve em alom kami hostela ka omlai ve ka tho silen chunga bokhup zonga mu phar ka khuang khachu ka ngaina lo ve tlat thung atok chuna ka thian te hril pa in ka han tap na no le velani kha za thak ve takani ka hlau ve tlat alom Ramhuaiin min ron tlo tuna ka soitur hi rong bolna kan chuana hmuna ka sei ve fo mai ka testimony kar la ka tel thina nia tu nu hian kalarap thar le fo thin in fala kan ko sa ve thina chung hun lai chun kho ve lam thila po thui tak tlan ve thina ni
dik tak chuan suah sol rong ka bol pui ka thian thabik tak tak te hi pakhat ma dam an om to lova adam om chun next hit lisa top kani to e jokar ero po vat kalatum lem lo pathian khongai na wang chawa vo in ni la mu phave kani tak me ve kadam lo hi na tak tak thi ngam hial te point ka om ve fawa chung le kwa te po anin cha khom chang te po a om voi khat phei chu doctor ten adam chuak chung lawang mani in luma in tom hlum mai jok ro ti in hospitala min admit du lo hiala ma se nu le pa te ba kha min mangai tu te tong trai na hlut zia alang chuak tong trai na chang tu chuan an kau na ngai thla a changa ti chuan he thu hi post thei turin kadam le ta ni infala kan la om lai sangni pathum kum khan ka thian te pathum ngot an borala zan khat chu ka thian pa pakhat a thi tanga zan ni thumlok nuwa hian dariat emo dar kwa emo borvela mutmun ka han rem tran chau chuan ka thian ten min ron tlo tlat mai ke hi zana leng vak lo chi shrim kania chuti lai chuan ka room kiang mai room danga mu kanu po alamu hil lava heti la hian thla engemaw za chu ka thil ti thin ka ti lo wangin ka taksa po a in fit that velai takani min tlo tu ka thian te hi thian satlia an ni lo ka thian thaber te pahni an nia ma se min ron tlo dan hi adum lo kheramai an ma li la kha ka ngai na to thlot lo a chan chu an boral ve ve to tlat an tan kong ka puya ron lu kherapo kha atul lawani che kang chu thok le khata karuma an lo om thu ta mishing pa nga in an ti ve thei mi alo tur nge in bangrel vela chuan an bok fak ta ni kha pakhat phei chu ka tho silena aron pakai phei le ngala mu an pe om do no ve ngot mai an chimom lu tu kha ka ngei khop mai ka en reng maya thlâ emo ramhuai emo ka mu changa ka ti thin dan angin kamit fai ani le ni lo hret tumin kamit kanwai le cha cha thin ma se mit vai le mit thla mai zong an lo ni lo kalam hoya an han then thu te po khan hlauna kanei chuang mi lo kha makkati le nu no an ni la an huang tau em le ngal ti chuan ka mingei chuan min han kauta a ka thian pa jok chia mai chuan jimmy lo in ring ro o nang po kan ron hruai ve vat don chenia a han di tamai ni kha awara phlak tak em ta chuan thok le khata karil ruwa chuan chumi te chu ka thian te thla ni lovin ramhuai shemhun tir kau ka thian boral to te mel hoa ron en la ran ni ti ka hreta ngala atong zokom na ka tho silen chu ka han tlo ta no kani kha trong trai lampo ka ngai tu chuang lo khati lai khan ka hlau lo ve top mai ani enga ma ka ngai sak lo an ma ni en reng chungin timna le zamna telmi lovin an ni chu kalbo rang turin ka tia ka bo ta ni kha thu an oi wange an soi turan soi zo to wang zok an ron lang thut ang bokin an bo le ta thut maya room shanamu kanu chuan ka tong lai kha a hre thoi voi aniang amut na tangin min awa engei ti min ron tia kamut mun atang thovin ka thil ton chu ka hril veka atu ka soidan chuan khatianga ka hril ta kha a hlau lutuka a khur chara mutpo amu hilmu mal lovani ome keila chuan enga vak kalo ngai lem lova ma se anu zela ka ngai tu chuak fawa infala ka omreng chuan sul kong ka zo lenga min la hruai ve tak tak mayang ti te ka ngai tu thleng ve fo mai ataka thlen ka du lo pumpel dan kong ero ka hrimol lo ka fel tuang han ti la hi kum thar thu ti mang chawa nget lo ani boxi ka thil ti thin la hi ngei a har sa an ti thina keima ero thil ngei ol sam tak pol ni in ka hria dam lo wang chung te wang emo poisa nei lo wang te le mu tur om lo hrim wang ti po in voi tam ka ngei miawa mak tel lovin simfo maila sim mak ero har sa hle thung tlatani hi ti chuan karem hriat dan berin ka duang chi om lo na mizoram mar top lam thingtlang kho pakhat chu ka pan tawang wanga
chumi hnu chuan Manipur leilung hi karap le talo hanti donila atikhlel don tlat Manipur amri huam chin lama om ziribam chu vai khat le langin ka tlaw ve tlat ma se imphal ni heklo le ka kir le to lawani e ka chung te nen po kumni thum hnuwa chau kanin mu pha tare ngani anma ni sokin minron tlo a hnu kum khat hnuwa asam lama an to boka ka zufin ve le ta ni he ka fa om na khuwa po hian Thlahrang to na mual mual chu ka nei ve le a ni danga soetan kan khek le don nia tikhan kan tu tok le ri photanga ale peka puzimi Lalnunmawia thil ton tho mak tak tak kan ngai thale don nia